Trnjanka zadnjih 13 godina, ako se ne varam, Ivana Brkljačić. Ivana, dobro mi došla. Hvala na pozivu, pozdrav slušateljima. Si zapravo Ličanka koja se rodila spletom okolnosti u Njemačkoj, pa si onda došla na Jarun, ako se ne varam, i tamo si živjela od 11. godine, i onda zadnjih 13 godina ovdje u kvartu. Da, istina. Strojarska je tvoja ulica, da ima puno zanimljivih stvari u kvartu ili s obzirom da si proputovala i vidjela svijet. Kako možeš usporediti Trnje u odnosu, ne znam, sa nekim velikim metropolama gdje si bila? Pa Trnje je definitivno jedna od najatraktivnijih i najboljih lokacija u gradu Zagrebu i Trnje je kvart koji ima puno potencijala, ali nema puno društvenih sadržaja. Tako da samo druženje na Trnju ne bi imala gdje se družiti na Trnju, možda sad eventualno fontane koje su izgrađene, ali Trnje ima jako puno potencijala. Ja bih rekla da je ovo top lokacija u gradu i da će to u budućnosti biti stvarno najljepši dio grada Zagreba. Znači zadovoljna sam, htjela bi tu ostati. Ne, Trnje mi je fenomenalno, znači blizina centra, blizina izlaska iz grada, aerodroma, povezanost fenomenalna, tako da mi je Trnje stvarno... Zvučiš kao da te i mjesni odbor sponzorira. Pa nije me mjesni odbor sponzorirao, ali definitivno da imam nekakve ambicije sudjelovati u kreiranju politike mjesnih odbora, sudjelovati na stvaranju i građenju Trnja, tako da... Zapravo ne može biti mirna u životu, da tebe ne mogu recimo zamisliti u penziji, nikako, ne? Znaš, jednog dana... Pa ja sebe mogu zamisliti, definitivno, ja sebe svaki dan zamišljam u penziji. Kao da ležiš i ništa ne radiš. Ne, ja sam svaki dan u Lici, mislim, i da uživam tamo u prirodi i tako dalje, ali vjerojatno će to ostati dugo na tom jednom razmišljanju, kako je to lijepo. Kratko ti je, baš smo malo čas razgovarali, nažalost, zbog ozljeda trajala tvoja seniorska karijera, priklapala se jedno vrijeme s juniorskom i dalje si hrvatska rekorderka, 75 metara, 0,8 cm si bacila kladivo, odnosno ono što bi Englezi zvali recimo čekić. Usput budi rečeno, kladivo su izmislili Englezi. Škoti. Dakle, Škoti, da, Britanci, Englezi su, Irci su bacali taj čekić u dalji, dakle nisu dali svijetu samo nogomet, nego... To je onaj malj, to je praktički, to nije kao čekić, nego je to bio malj, oni su tim svojim nošnjama bacali, imali su jedan kao balvan ispred sebe i onda su zamahivali taj malj, toljagu ili kako bi mi to sad nazvali i kao ko će dalje to Ženska verzija, 4 kg 120 cm dugačak, kako si se ti prvi put uhvatila tamo? Kako? Pa ja sam krenula sa trčanjem, bila sam jako talentirana za kratke pruge i Miljenko Rak me je htio trenirati za sprint i prepone, ali meni se jako sviđale te bacačke discipline. Premda u samom početku uopće nisam imala nekakvu perspektivu, dapače trener baš nije ni bio oduševljen da bi ja što ja hoću kao trenirat bacanje. Ja sam htjela bacati ili disk ili koplje. I onda je trener rekao da sam preniska i da nemam predispozicija da bi bila... Ali kladiš tu kladivu nisko težište pa bolje da, i da sam talentirana za kladivo i ja sam otišla probati baciti kladivo i moj prvi hitac je bio 18 metara. Znači kad sam ga prvi put primila u ruke i izbačaj bilo je 18 metara. Tako ja mogu baciti. Nema šanse. I to je nekakav izazov, ja sam bila, ne znam, 6. razred, 13 godina, meni je to bio izazov. Znači, to nije bilo nešto što sam ja željela, maštala kad sam bila mala kako ja želim baciti kladivo. Ali kad sam prvi put bacila 18, ja sam željela baciti 20, pa sam bacila 30, pa sam bacila 40, pa sam željela 50. Malo po malo. I onda želiš 60 i jednostavno kad uđeš u nešto i onda samo poželiš još više, više i više. Atletičarka koja je ostala u atletici, bavi se i danas s njom preko Hanžika, vratit ćemo se nazad vrlo skoro Hanžiku, ali malo čas smo razgovarali i rekla si da imaš jedan zanimljiv savjet djevojkama koje su pred udaju, a nisu baš sasvim sigurne. Naime, na neki način si ti odbjegla nevjesta, to je istina? Da, istina. Si ono baš pred oltara bilo bijelo pa zbrisala? Ne, nije tako, to je bilo, ja sam bila mlada za jednu takvu odluku, ali nisam naime mogla odbiti tako jednu romantičnu ideju tadašnjeg mog dečka. Tako da ja kad sam se upustila uopće u zaruke i odluku da se želim udati, nisam ni bila svjesna šta to znači. I kako je vrijeme odmicalo, tako sam ja shvatila da sam ja ipak taj jedan romantičnu tu ideju trebala u samom startu odbiti. I onda smo prekinuli
par mjeseci prije vjenčanja jer sam imala, ne znam, 24 godine i mislim da bi mi to bila pogreška jer ja ne bi voljela... Vjerojatno je bi, da. Da, ne bi se voljela Dobro, udati kako cure mogu znati onda? Da li je on pravi ili nije? Da li je trenutak dobar ili nije? Pa ja mislim da to svako osjeća, znači niko ne smije ići sa krivim razlozima u brak, niko... Trnjanka, već 13 godina, Ivana Brkljačić, bivša atletičarka, cura koja je danas u atletici uz Hanžek. Jel Hanžek živ, sve funkcionira, ove godine će biti isto tako dobar kao što je bio svih prošlih godina? Znam da još nemaš podatke oko atletičara. Postavili smo si takve ciljeve, naime atletika još uvijek nije krenula sezona, sad tek u 5. mjesecu kreće, nastupi atletičara, znaćemo ko je u dobroj formi, ko je in ove sezone, ali svakako radimo na tome da svake godine smo sve bolji i bolji. Ove godine krećemo s jednim projektom atletske lige, Erste Plava liga, koji će se održati u 8 gradova. Finale je na Hanžekovićevom memorijalu. 480 natjecatelja biti će u finalu, ukupno preko 6000 u cijeloj Hrvatskoj. To znači da će program krenuti ranije? Program će krenuti ranije, krećemo sa razvijanjem atletskih škola, atletike općenito. U budućnosti želimo to povezati regionalno, znači sa Slovenijom, Bosnom, Srbijom, Mađarskom, da to bude jedna vrsta i regionalnih natjecanja, tako da se okrećemo i prema toj nekakvoj dječjoj atletici unutar Hanžekovićevog memorijala. Jel znaš što je s Blankom, dugo je nema, misliš da se može vratiti, čisto iz svoje perspektive, da li se atletičarka može i atletičar nakon takve duge stanke vratiti u slušanje? Mislim da da, i jako puno se atletičara i općenito sportaša vratilo nakon jednog takvog perioda teškog. Ja mislim da je ovo za Blanku bilo jedna vrsta sazrijevanja. Pred njom je bilo 10 godina konstantnih pritiska da mora skočiti svjetski rekord. Došla je sad u situaciju gdje je svjesna da ga možda neće, znači kad je došla u situaciju da joj je noga jako ozlijeđena, onda čovjek počinje razmišljati, znači ne moram kao svoj svjetski rekord i sad idem vidjeti šta ću napraviti. Stvori se druge prioritete. Da, jasno. I po onome što ja znam i što sam ja u kontaktu sa Blankom, da je on u vrhunskoj formi, da je otkazala početak da se ne vrati prerano, da opet ne ubrza sa nekakvom ozljedom, da vrhunski radi, vrhunski spremna. Vidjela sam ju par puta, vrhunski izgleda, tako da ja mislim da će Blanka tek sad pokazati svoje pravo lice. Blanka je sportašica koja nije iskoristila svoje potencijale, ona je uvijek bila pažena od strane trenera od djetinjstva, nije iskorišten materijal. Ali dobro, mislim, ima gomilu medalja, praktično samo zlato s olimpijade. Da, i to je nevjerojatno, to što ona nije osvojila zlatnu medalju, to se nikad nije dogodilo, da je neko sa 2.05 bio srebrni na olimpijskim igrama, ali to je sigurno nekakav njen put. Ma znam, ali u svakom slučaju žena, drago mi je da si u kontaktu s njim, da imaš dobre vijesti za nas, žena nas je zadužila i Blanka, ako nas slušaš, ne moraš ti ništa više osvojiti i oboriti. Hvala ti na svemu. Ali će oboriti. Ali hoće, da, nadam se, evo, super, drago mi je to čuti, pogotovo iz usta osobe koja ima puno iskustva po tom pitanju. Je li Usain Bolt najbolji atletičar današnjice? Definitivno da jest. A svih vremena? Da. Svih vremena? Bolje od Karla Lewisa? Naravno. Kako je kao osoba on? Pa on je jedan drag klinac koji je postao planetarno popularan, ali ima tu jednu dozu skromnosti u sebi, zaigranosti, vrlo je atraktivan za medije, zna komunicirati, zna se ponašati, ima karizmu, napravio je jako puno za atletiku općenito u svijetu zato što je pozornost usmjerena u odnosu na nogomet, sad i na atletiku. I da mi atletičari smo sretni što imamo takve sportaše jer to vuče sve nas.